kuva intambara y'isi ya kabiri yarangiye hatangiye gukorwa ibisasu kirimbuzi byinshi cyane kandi byatangiye kwerekana ubushobozi bwinshi ndetse n'ubuhangange hagati y'ibihugu byinshi byari bitandukanye mu isi bitewe n'uko buri gihugu cyose cyakoraga ibisasu bya kirimbuzi cyangwa se ibisasu by'ubumara. Ikindi gihugu cyose kucyataka cyangwa se kukisukira ngo bijye mu ntambara byabaga ari ibidashoboka bitewe n'ibyo abatuye isi bose bari barabonye byari byabaye muri Hiroshima ndetse na Nagasaki mu Buyapani. Akoze k'eshatu z'ukwa munani mu 1945 aho mu mujyi wa Hiroshima harashwe isasu cyitwa Little Boy n'abandi muri Nagasaki mu Buyapani nabo barapfuye. Bikozwe n'isasu cyitwa Fatman cyakeshwe na Leta z'Ubumwe za Amerika kandi kikaba gikora n'ibitwaro byinshi bya kirimbuzi. Ndetse ibihugu byinshi mu isi bikaba bijya gupfukama imbere y'Uburusiya i Moscow mu kugura intwaro nyinshi zitandukanye byakoresha mu ntambara, yaba ari indege z'indwanyi, ibifaru cyangwa se imodoka by'intambara n'izindi ntwaro nyinshi cyane zitandukanye zikorwa n'Uburusiya zikaba zigurishwa cyane mu bindi bihugu bitandukanye byabyisanga mu ntambara buri munsi. Kugeza muri kano kanya igihugu cya Amerika akaba ari igihugu cya mbere gifite igisirikare gikomeye mu isi, gusa igihugu cy'Uburusiya kikaba ari igisirikare gishyirwa ku mwanya wa mbere mu bisirikare byose bicura intwaro zikomakomeye tutibagiwe n'ibitwaro bya kirimbuzi kino gihugu gikora. Dore mu mwaka w'1999 ubwo Vladimir Vladimirovich Putin yasimburaga Bwana Boris Yeltsin, muri mwaka waribwo Bwana Vladimir Vladimirovich Putin yari abaye Prime Minister wa kino gihugu cy'Uburusiya. Mwaka wa 2000 yaginduka Perezida wa kino gihugu cy'Uburusiya. Intego ya mbere yasinye ku ntebe y'ubuyobozi kwari kugira igisirikare cy'Uburusiya, igisirikare cya mbere mu bisirikare byose bituye isi kandi akakigira igihambaye. Ibyatwaye imyaka itari mikeya gusa byaje kugerwaho n'igisirikare cy'Uburusiya bitewe n'uko kugeza muri kano kanya bakora ibisasu byinshi bya kirimbuzi harimo n'iby'ubumara, kandi ibihugu byinshi bikaba bijya kugura intwaro i Moscow mu buryo bwo kugira ngo nabyo byibuke izo ntwaro zikomakomeye kandi zifite ikoranabuhanga rigezweho zitunzwe na kino gihugu cy'Uburusiya. Mu ntwaro nyinshi zikomakomeye igihugu cy'Uburusiya cyakoze hakaba harimo intwaro yitwa RS-25 Salmat. Iki gisasu cyakozwe kiri mu bwoko bwa Intercontinental Ballistic Missile. Izi ngizi akaba ari misile cyangwa se ibisasu bifite ubushobozi bw'uko byabasha kwambukiranya imigabane mu gihe cyose baba birashe aho byaba bitumwe. RS-25 Salmat cyangwa se kizwi nka Satan kabiri, abatuye isi benshi bakaba bakize ku izina rya Satan kabiri. Iki akaba ari ikisasu cyo kuganira mu kiganiro cy'uyu munsi muri kano kanya. Muhaye ikaze kuri Ozone Info. Wowe umushyashya kuri nimero wakanda subscribe ukiyandikisha kugira ngo n'ubutaha ugire ibiganiro byacu bishukumbuye, kandi wowe wakoze kino kiganiro wakora like ndetse na share kugira ngo n'abandi bose babashe kubona kino kiganiro nawe bakunze. Muhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. RS-25 Salmat cyangwa se igisasu kizwi nka Satani wa kabiri kikaba ari igisasu cyakozwe gifite toni 808, kikaba cyarakozwe mu buryo gifite metero 55 z'umurambararo twongera metero 3 z'umubyimba wacyo. Sibyo gusa igisasu cya RS-25 Salmat cyangwa se kizwi nka Satani kabiri, igisasu kikaba cyabasha kuraswa hagati y'ibirometero 15,000 ndetse n'18,000. Ibi bikaba bisobanuye ko igihe cyari cyose isaha n'isaha ya Leta y'Uburusiya ntuse yashaka kurasa ku butaka buherereye muri ino si yacu yaharasa kandi icyo gisasu kikaba cyahagera kikarimbura. Yaba ari muri Amerika Leta y'Uburusiya yaharasa kandi mu minota mikeya cyane. I Beijing mu Bushinwa yabasha kuharasa, i Tokyo mu Buyapani, i Paris mu Bufaransa, i Londres mu Bwongereza. Nta gihugu na kimwe ku isi buri cyose cyaba cyakoze mu jisho ry'ingwa ry'Uburusiya n'ahantu na hamwe kino gihugu cy'Uburusiya kitabasha kurasa kino gisasu. Dufashe mu ntera cyangwa se ubutaka buherereye mu ntera ndende cyane uvuye Moscow cyangwa se mu gihugu cyo mu Burusiya, akenshi akaba ari agace kitwa El Calafate gaherereye mu majyepfo y'igihugu cya Argentine mu ntara yitwa Santa Cruz. Akaba ari agace twavuga ko ari kure cyane uvuye Moscow. Kuva Moscow ugera muri kano gace ka Santa Cruz muri El Calafate akaba ari ibirometero birenga 15,443 byose ugera muri kano gace. Aka gace mu gihe cyose Uburusiya bwashaka kuharasa bikaba byatwaye igisasu cy'ubwoko bwa Intercontinental Ballistic Missile cya RS-25 Salmat cyangwa se kizwi nka Satan wa kabiri iminota iri hagati ya 20 ndetse na 35 kugira ngo kigere muri kano gace ka El Calafate gaherereye mu majyepfo ya Argentine ubundi cyarimbure. Kuba iki gisasu cyarakozwe mu buryo kugira ngo cyambukiranye imigabane yose kibe cyagera ku butaka ubwo ari bwose buteye muri ino si yacu. Ibi ngibi bituma mu leta yose cyangwa se ibihugu byose byo mu burengerazuba bw'isi bipfukama imbere y'igihugu cy'Uburusiya kandi bikagenda gake bitewe n'iyi se kiba igisasu igihugu cy'Uburusiya kibitse mu bubiko bwacyo. Igisasu cyatwaye imyaka igera kuri 7 yose mu kugira ngo bagikore kubera ko batangiye kugikora mu mwaka wa 2011. Mu mwaka wa 2015 baza kugikora isuzuma ryacyo rya mbere, gusa mu gusuzuma kino gisasu ntabwo cyatanze umusaruro mwiza nk'uwo bashakaga. Leta y'Uburusiya ikaba yarongeyeho imyaka igera kuri 2 yose mu mwaka wa 2017 akaba aribwo bakoze isuzuma ryacyo rya mbere, naryo ntiryatanze umusaruro wose bashakaga bitewe n'uko bashakaga ko kino gisasu kiba igisasu cya mbere kirimbuzi mu bindi bisasu byose bitunzwe n'ibindi bihugu bitandukanye.
hashize umwaka umwe gusa mu mwaka wa 2018 ku itariki 20 z'ukwa gatanu nibwo mu gace ka Preseski mu mujyi wa Kosmodrome mu Burusiya haje gukora isuzuma ryacyo rya nyuma. Leta y'Uburusiya yemeza yuko iki gisasu cya mbere kirimbuzi kandi gikomeye mu isi. Igisasu cya RS-28 Salmat cyangwa se kizwi nka Satani kabiri kikaba byatangajwe ko gifite ubushobozi bw'imbaraga bwa megatoni 50. Igisasu cya Satani kabiri kigereranyije na bya bisasu bibiri byarashwe mu Buyapani mu ntambara y'isi ya kabiri iri kurangira. Igisasu cya mbere cyarashwe mu mujyi wa Hiroshima cyitwaga Little Boy. Kikaba cyarashwe ku itariki 3 z'ukwa munani mu 1945. Kikaba cyahishe abantu barenga 140 bose muri uno mujyi wonyine. Kikaba cyari gifite ubushobozi bw'imbaraga bwa kilotone 15. Icyashwe ku itariki ikurikiyeho ku 9 z'ukwa munani. Kikaba cyarihitanye abantu barenga 74 bose mu mujyi wa Nagasaki mu Buyapani. Kikaba cyari gifite imbaraga za kilotone 25 zonyine. Ibi bisasu bibiri biteranyije kilotone 15 na kilotone 25. Ibi ngibi bitanga kilotone 40. Ibi bisasu bibiri byashwe mu ntambara y'isi ya kabiri kurangira Icyi, Little Boy ndetse na Fatman bigereranyije kuri kino gisasu gifite megatoni 50. Cyo nyine kikaba kirusha bino bisasu bibiri incuro zirenga 1200 n'imisago mu bukare bwacyo bwa kirimbuzi cyangwa se mu kuba cyakwica abantu benshi icyarimwe bari hamwe. Abahanga mu by'intambara bakaba batangaza ko kiri gisasu kiramutse kirashwe n'igihugu cy'Uburusiya cyabasha kurimbura igihugu cy'Ubufaransa ndetse n'Ubwongereza icyarimwe. Ndetse iki gisasu kikaba cyasiba bino bihugu bibiri ku ikarita y'isi n'ibyongera kugaragara bitewe n'ubushobozi kino gisasu gikoranye. Si byo gusa kandi abashakashatsi kandi n'abahanga mu by'intambara bavuga ko kino gisasu kiramutse kirashwe cyabasha kuzamura ivumbi mu butumburuke bungana na kilometero 34 z'uburebure. Ibi ngibi bivuze ko iri vumbi ryazamuka rikava hasi ku butaka rikajya mu cyiciro cya kabiri cy'ikirere mu byiciro byose bine bigize ikirere ari icyiciro cya stratosphere. Abahanga mu by'intambara bakaba batangaza ko kugira ngo kino kirere cyaba cyarashwemo kino gisasu cyongere kugira ngo gike byatwara hagati y'iminsi 7 ndetse n'iminsi 13 kugira ngo ivumbi ryongere rive mu kirere rimanuke hasi muri ikirere cyaba cyarashwemo icyo gisasu cyongere gike gise neza. Kandi tirengagije ko zino ngaruka z'igisasu zaba zirangiye bitewe n'uko rino vumbi ryaba ryashize mu kirere, ahubwo kino gisasu umara bwacyo bukomeza gutera ingaruka yaba ari ibintu bihinze mu butaka, yaba ari umwuka w'ubuhumekero n'abaturage bose baba batuye muri ako gace, byose byakomeza gutera ingaruka nyinshi zitandukanye kandi mbi mu kiremwamuntu cyose cyaba gituye muri ako gace icyo gisasu cyaba cyarashwemo. Amaleta menshi atandukanye ndetse n'ibihugu byose byo mu burengerazuba bw'isi bikaba byagize ubwoba bitewe na kino gisasu cyakozwe n'Uburusiya. Kugeza muri aka kanya igihugu cyose akaba ari gifite igisasu cya mbere gikomeye cya kirimbuzi cyangwa se cy'umumara mu bindi bihugu byose bituye isi. Nanjye kwishimira ko iki kiganiro cy'umunsi cyari guca ku muyoboro wa Ozone info kuri YouTube. Wowe yakoze kino kiganiro akora like ndetse nashaka kugira n'abandi bose babashe kubona kino kiganiro nawe bakunze. Si ibyo gusa iri mushyashya kuri uyu muyoboro, wakiyandikisha ubundi ukazagira ibiganiro byose bisukumbuye bica kuri uyu muyoboro.